Na nilikuwa nataka kuzungumza kitu kimoja maisha wanasemaka sitaki kukaribisha relation na watu. Relation na kwa kitu ya muhimu zaidi sana kushinda vingine vyote, puisque à travers relation Dieu Mungu anaweza kutendea miujiza, parce que kadiri si Biblia inasema kama kitabu cha Isaïe chapitre 14 verset 27. Biblia inaenda inasema pale kusema kama mkono wa Mungu ukinyosha nani anaweza kuikunja, na Biblia inaendelea kusema vya mingi. Lakini vraiment relation à travers mtu ndio nitafuta kusema, na ndio Mungu anaweza kupitia. Ni kusema kama kisi Biblia inaendelea kusema mkono wa Mungu, ni kusema mkono wa Mungu, Mungu anaweza kutumikisha mtu akufanyie kitu. Sio kusema sema mtu mwingine anaweza kutoka mbinguni nje yake kufanyia, hapana. Mungu anaweza tumikisha tu mtu. Alafu a travers ule mtu na njoo accomplissement kenye Mungu alipanga juu ya maisha yako inaweza kutimia. Niko nataka kusema kama Mungu anatumikisha mtu. C'est pourquoi maisha hapana kuharibisha relation. Na kila mtu ni lazima maisha. Unaweza kuona mtu leo unamdharau, lakini ujue kama kuko siku yenye Mungu anaweza kumtumikisha peut-être ule mtu kunjia tena kwa msaada kwako. Kumbe usitakake kuharibisha relation na kila mtu, kwa sababu kila mtu ni lazima. Mwenye leo unaweza kumnegliger na kumdharau, lakini kesho siku moja unaweza kumuona lazima. Kumbe jambo la muhimu na kwa pale ni nini? Tengeneza relation na kila mtu. Usitaki kujaribisha relation na watu, hapana. Juu Mungu atatumikisha mtu juu ya kwa accomplir kinye alikuwa anapanga juu ya maisha yako. Ndio tunakuwa naishi maisha, Mungu anaweza kuwa alikuzungumzia kitu fulani, Mungu anaweza kuwa alikutengenezea kitu fulani kenye tayari bado au yafikie. Lakini kumbe Mungu anaweza tumikisha njoo mtu pour que accomplir kile kenye alipanga juu yako. Kumbe kenye tasema ni nini? Tengeneza relation na kila mtu. Usitaki kuwa mtu wa maneno ama problemi na kila mtu. Kwa kuwa Mungu ni Mungu mwenyewe anajuaka juu ya nini anakuwa anatukutanisha. Leo unaweza kuwa huko au juu ya kesho. Au juu ya kesho peut-être Mungu atatumikisha ule mwenyewe kuna negliger na kumdharau kila siku. Kumbe kia muhimu ni nini? Tengeneza relation na kila mtu. Usitaki kujaribisha relation, hapana. Tengeneza relation. Relation ni lazima sana maisha. Juu Mungu anatumikishaka ule mwenyewe yuko pembeni yako. Jamani, nilikuwa tafuta kusema. Mungu akubariki. Amen.